Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Ubuya sengazi ukuthi kuMax Makhanya uthinte abanye ke namhlanje. Ake singene odabeni. Lowo kongunontanda kubuko njengongisi ogama lakhe nguMax Makhanya ohambe kethuka abantu. Usethinta kabangathintwa. uMax Makhanya uphumele kobala njeke lapha ke wathuka ke ongangeswe lakhe. Wathi kudayisa ngomhlaba kaZulu wayesebabalaka abantu kabangamakhosi. Athi kubadayisela kumhlaba kaZulu. Phakathi kwabantu kababale kubalweke nenkosi yakwaZondi. Inkosi kuMalusi ke Zondo bekade ke sesigodlweni emashobeni osukenikelwa isolo. Ehambiseke umhlambo wezinkomo nokuyilapha khona beyokhuleka uKandaba kuphinde ke ugezwe ke nanezandla. Lokazondi ubekadeke ukhuleka njengomthetho ke wesilo othi noma komthetho kwaZulu othi kuma ngabe ke ayibekwa kuyofanele ukuthi ke okhuleka esigodlweni ke sisha sasemashobeni. uMax Makhanya ubeke setitinya njeke lapha ke bakithi kwagigiyela ke ngena ke ephuma ke ngaleke eqala ke kuMdlokombane waze wayophuma ke enkosini ke kwaZondi. KukaMdlokombane umbize ngomuntu kodwa umhlaba kaZulu othi ke uze wakhipha igama elithi noma ngabe ngibani ofuna ukuba inkosi makahamba esigodlweni. Inkosi kuMisuzulu kaZwelithini iyawudayisa ke umhlaba ithi kudayisa ngezinkomo ayeseke izibali izinkomo ke zikhishwe ke inkosi yakwaZondi atheke bizothenga ngawo njeke lapha ke bakithi ke izikhundla kanje nomhlaba kaZulu. Kanti ke engazi ukuthi kuthinta abangathintwa lapha ke uMax Makhanya njengoba ke phela sezimkhalele. Nansi ivideo kaMax Makhanya lapho ke delela khona ke echapha ke njengongangezwe lakhe nenkosi yakwaZondi ngenhlamba bekade ke yisho ebabiza ke ngabadayisi nabantu kathi ke njeke lapha ke bakithi ke bahlangene ngokudayisa kumhlaba kaZulu. Phela uMax uze waveza nokuthi uhamba belikade ke lithathwe ngongangezwe lakhe ke lapha ke kweliphesheya uthi ke belikhokhele kweinkosi yakwaZondi. Uphinde waveza ukuthi ke futhi naloko phethe icala njeke lapha ke bakithi ke lobukhosi bakwaZulu enkantolo uthi kungumfowabo wenkosi yakwaZondi. Kusho kuMax Makhanya edelela nje ke lapha ke bakithi ke abantu kabadala. Nansi ivideo kaMax Makhanya. Akekho nomunye ofuna ukuba inkosi. Siyezwa ukuthi ubukhosi sebuyadayisa kwaZulu. Ubukhosi sebuyathengwa lapha ya kwaZulu. Umntwana uMisuzulu udayisa ngabo ubukhosi uyabudayisa akekho mhlambe onemali omunye ofisa ukuba inkosi anikele khona kuthiwa bucoshwa phansi bungamanana phansi ubukhosi buyadayisa lapha endlunkulu kwaMisuzulu buyadayisa ubukhosi. Namhlanje umhla ka31 kuMfumfu October 2025 usuku ulwesihlanu la khona isilo noma umntwana uMisuzulu uyobeka inkosi yakwaZondi ukuba kube ngiyo eyengamela wonke amakhosi kwaZulu. Uzophinde futhi ayibeke ibe usihlalo weNgonyama Trust na umhlaba lona wakwaZulu lo obangwayo uyobekwa ke uZondi laphana ukuthi kube nguye owengamela lo mhlaba loyo kanye nama finances akhona engamelwe nguye. Phezu kwalokho nangu ubhuti wakwaNtombela unikezwa umhlaba kwamakhosi lapha kwaNobamba. Usayikhumbula indaba engike ngayikhuluma indaba yamakhosi wonke asosuthu angcwatshwa ayengcwatshwa noma angcwatshwa kwaNobamba lapho ndini. Ulokhuze kuNtombela unikezwe lo mhlaba loyo namhlanje nje njoba ngikhuluma nje usendleleni uya lapha ya kumntwana uMisuzulu uhambisa 30 amashumi amathathu eyinkomo uyothela amanzi. uZondi uhambisa ikhulu lezinkomo njoba sikhuluma nje zisendleleni uzihambisa lapha yana kumntwana uMisuzulu. uZondi unikezwe umhlaba wonke kaZulu
lo bizwa ngeNgonyama Trust uyena ozowengamela abo chairperson siyazi ukuthi bekunguye umntwana uMisizulu obizwa ngeSilo bekunguye ohlezi kuloso sihlalo sokuba usihlalo weNgonyama Trust njengeSilo namhlanje na ke useyazidlulisa ke leso sihlalo usidayisela uZondi uyena uZondi lo okhonjiwe ekhonjwa nguye umntwana uMisizulu ukuthi uZondi usezokwengamela wonke amakhosi asezoba ngaphansi kaZondi uyena ozowengamela abosihlalo wawo udayisela ubani udayiselwa ilo bizwa ngeSilo umntwana uMisizulu ayiqali ke lapho indaba phakathi kukaZondi nomntwana uMisizulu uyalukhumbula uhambo lamntwana uMisizulu la kuvele khona amavidiyo nezithombe eseDubai esayina namakula lapha yana uyalukhumbula lelo hambo lolo ubelu organizelwe nguye uZondi lolo hambo lolo njengoba uZondi nje ewusomabhizinisi omkhulu uyena obe organize lo hambo lolo wayesefakwa ngekhanda umntwana uMisizulu njengoba besayina laphana ebesayina ngokwezindlela zikaZondi lo namhlanje oyonikezwa isihlalo sobukhosi bukaZulu wonkana ithema isuka lapha indaba uyalukhumbula icala ebeliseyinkantolo lokubangwa kwesihlalo phakathi kwamntwana uMisizulu kanye neNgonyama uZonda Magwala lelo cala ke okhiphe isinqumo umnewabo wakhe lo oyobekwa namhlanje uZondi uJudge Zondi uyena okhiphe isinqumo esivuna umntwana uMisizulu lo Judge Zondi loyo kuyezwakala ngeimpukane ezikuhlazana ukuthi wemukele 25 million izigidi ezingama25 zamarandi ezamukela kumnewabo uZondi lo namhlanje oyobekwa esihlalweni sobukhosi nasesihlalweni sokuba uchairperson weNgonyama Trust wamukele uJudge Zondi ukuze akhiphe lesi sinqumo asikhiphile wamukelwe izigidi ezingama25 25 million rands nethimba lakhe kuyezwakala ke ukuthi lo Zondi loyo olijaji kanye nethimba lakhe banikezwe lo 25 million ukuba bahlukaniselane o5 million okusho ukuthi sebe bonke bangake bawu 5 10 15 20 25 million bantu uJudge Zondi nethimba lakhe umnewabo namhlanje uyobekwa esihlalweni sokuba uchairperson weNgonyama Trust kazwelonke kaZulu ngithi mina akekho inomunye ofuna ubukhosi uxoshwa phansi sukaneni madoda beyadayiswa lafe lihle kakhulu awu amakhosi madoda odina uZulu ophunga nomageba abafihlwe lapho ondini namhlanje undi unobamba uyadayiswa unikezwa lo bhuti wakwaNtombela umhlaba wasoSuthu umhlaba kaZulu unikezwe uNtombela namhlanje Ntombela uhambisa inkomo ezu30 namhlanje uZondi uhambisa inkomo ezu100 namhlanje after 25 million wow asisho lutho besingobani thina singomakhanya nje besingobani hayi siyoxoxela amagwaba bechobana hayi impela siyofasa izilanda okwabonwa yithi
kulesi sizukulwane kulesi sikhathi okubonwa yithi hayi bafana hayi kulungile bafowethu hayi kulungile hayi awuhamba umhlaba mhlambe ke kungekudala nje kwayithina sizoshintsha igama lethu igama elithi siwuZulu mhlambe kwayilona selidayisiwe mhlambe sozwa sekuthiwa sesingelinye igama asisewona amaZulu asazi kodwa kuningi kuyenzeka esasingazi ukuthi kuyokwenzeka namhlanje kuyenzeka singavuka nje kusasa singavuka nomnini sekuthiwa nje asisewona amaZulu sesibizwa ngenye into kwayileli gama elithi samaZulu selidayisiwe mhlambe sekuthiwa amaZulu aseSwatini thina siwona amaZulu kulindele nje ukuthi ningavuka noma ingaluphi usuku sekuthiwa kahle amaZulu angempela ilawa aseSwatini thina sesibizwa ngelinye igama mhlambe sesingamaswati asazi ngoba esasingazi ukuthi kuyokwenzeka nakho kuyenzeka namhlanje nakho kuyenzeka umhlaba wamakhosi uyadayiswa ubukhosi biyadayiswa kwenze njani nithule nithini sizwe sikaphunga noMageba nithule nithini izinto zonakala phambi kwenu nilonithi hayi sisodi silo hayi iyodi ngonyama anibona ukuthi izinto ziyonakala anibona ukuthi izinto ziyonakala ziba worse isizwe siyabhidlizwa anibona ukuthi isizwe siyadestroywa siyaqedwa yo ayikulungile